juga baby. Cek ombak. Wow, udah musim cherry. Geng Gowes kembali beraksi. Kita mau gowesan sore-sore. Welches nehmen wir zuerst? Das vergessen. Ja. Also die war... Meine ist Außenseite wegen dem Korb. Aber zuerst Das schon mal weiß die ich. Innenseite, dann bis nach außen, oder? Menta ist das Wissen, gell? Mhm. Genau. Deine war außen, war meine innen. Ja, wegen Korb. Kita mau gowes. Gowesan di ini ya, di tempat langganan. Daerah langganan itu adalah di daerah rumahnya Inang, karena kita tahu ininya ya, sikon di sana gitu loh. Jadi kita bakalan gowes sore-sore di sana. Dah, ini mama pasang dulu ya sepedanya, naikin sepedanya ke atas. Ya kayak gitu kayaknya. Hai gengs, welcome back to our channel. Bumbil cabai banget. Jadi ini kita on the way mau go west. Di belakang tuh udah kita transportasikan sepeda kita. Dan mama ini pakai topi begini dan pakai lengan panjang begini walaupun summer, karena kalian pasti tahu kalau mama itu adalah kalau mau punya alergi matahari. Dan ini tadi udah gatal-gatal karena aku lagi kerja tadi sama abang di backyard lagi dan udah ngepek, makanya takut. Nggak berani lagi pakai lengan pendek gitu kan. Terus ini kita akan ngajak kalian gowes seperti biasa di rute andalan kami itu di daerah rumahnya Inang. Karena kita udah kenal baik sama rute itu dan sangat friendly ya buat anak-anak. So kita akan gowes di sana gitu. Hey, woi, ini Menta udah gede banget ya ternyata, astaga. Ternyata Menta udah gadis. Dan ini berhubung Bapak nyetir. Dan berhubung ini bulan Juni yang panasnya udah lumayan semenjak 2 minggu yang lalu, mungkin kita akan melihat-lihat sesuatu. Jadi kita udah siapin juga keranjang kosong kayak gitu kan. Biasanya bulan Juni ya banyaklah buah-buah yang bisa dipanen kayak gitu. Sambil gowesan sore. Let's go. Gatel-gatel nih. Banyak yang bilang ke mama minum susu beruang ya, Pi. Di sini nggak ada susu beruang. Tuh loh, yang susu beruang tuh yang di Indo tuh loh. Nggak ada di sini, gengs. Tahun lalu leher parah, tahun ini enggak, puji Tuhan. Ya udah, kita on the way ya. Ada si Mumil, segayanya si Mumil. Kalian lihat ini sepeda kita tuh di belakang mobil. Itu keranjangnya mama tuh, keranjang sepedanya. Hamil besar kayak gini ya, mau gowesan memang luar biasa. Mama ini luar biasa. Nggak bisa diem, aktif. Ini juga baby. Ini baby lemak. Udah sampai di rumah Inang. Iya, kamu punya mountain bike. Wir haben auch sogar feste, gute Reifen nämlich. Wir haben für Mama diesen Fahrrad ausgesucht. Mountainbike ist auch eine Sportart nämlich. Das hat die Sohle für ein Fahrrad. Wow, dan ini yang punya tetangga, merah-merah banget. Kelihatan gak sih, gengs? Tuh, kelihatan. Ja, schön. Wow, udah musim cherry, iya. Geng gowes, kling kling. Zoe braucht auch nicht nachher. Wieso braucht ihr Luft?
Ja, aber er fliegt weg mit der Zeit. Okay, weiter, weiter, folg Papa. Ich kann hinten sein, ich kann vorne sein. Na, dir. Cepat, sudah sana. Na. Cepat. Mama di belakang. Achtung, Achtung. Abang bawa sengget-sengget. Kalau orang Batak bilang bawa jukit-jukit. Astaga, tuh anak tetangga. Mana si Kocik? Wih. Komm weiter. Einfach fahren. Genggoes. Wah, masih hijau cerinya. Cerinya masih hijau. Belum. Oh ye, masih hijau-hijau, nggak kelihatan. Tapi di hutan itu kan kita masih ada pohon berikutnya. Oke. Ilom Sam. Topinya melayang. Kocik masuk. Kocik. Abang Kocik nyungsep. Istirahat dulu. Ini ladang jagung, gengs. Masih kecil-kecil jagungnya. Di sini kan adem ya. Jadi kita istirahat dan minum air dulu. Jadi ini adalah tepian ladang. Iya, waktu itu kita Hier musst du das hier selber ein bisschen kennenlernen. Schau mal nach dem Bäumen. Wo ist ein Kirschbaum? ini adalah ladang kita panen kucai dan panen Da ist ein Holz zum Brennen. dan panen wild garlic. Tahun lalu di sini jagung, tahun ini gandum. Lihat di gandum. Bolang. Trio bolang nih.
jaga-jaga kan bawa sengget, siapa tahu ada sesuatu yang bisa dipetik. Sudah bisa dipetik belum? Iya, tempat tetangga udah merah-merah. Terus di lahan petani sebelah sana juga udah, kata Inang merah-merah. Dan di sini belum, masih hijau-hijau, masih hijau-hijau banget, belum merah-merah dia. Kemana Kidos? Kidos, Kocik, Zoe, Menta. Wih, wih, wih. Wow. Loncat-loncat. Mana lagi? Masa dia sendirian doang? Ja. Itu tuh. Masih loncat-loncat dia. Tuing-tuing kayak kenguru. Di ladang gandum. Aber nur ein Stück, ha? Wih, wih, wih. Lanjut kita gowes lagi, gowes. Kita ini masih cek-cek ombak, apakah. Mal Probe, mal Situation Iya, anschauen. namanya cek-cek ombak namanya. Oh, ja. Bilang Check ombak. cek-cek ombak, iya. Tapi kan sedia sengget dulu sebelum terlambat. Siapa Mana tahu. kira? Jadi memang beda-beda. Kalau di daerah Vienna, daerah Wien, mereka udah panen cherry segala macam, tuh udah musim. Ja, das ist Oktober. Okay, nice. Tapi di tempat kita di provinsi kami masih agak telat. Walaupun tempatnya si tetangga tadi kan dia udah merah-merah, tapi dia belum dark banget gitu loh, gengs. Tuh masih sedikit asam. Mesti ditunggu lagi ya, kira-kira berapa hari ke depan baru dia manis. Jadi warnanya itu sampai dark gitu loh, merah-merah tua gitu, itu baru enak. Gandum. Lanjut gowes, kling.